Tole je čista fantazija. Moram malo bolj potihom govoriti, ker je menda prepovedana slikanje. Dovoljeno sem s telefonom, pa nočem živcirati vodiča, ampak gledajte, tole je fantazija. Fantazija. Drugače tukaj bomo ene 700 stopnic ali 800 prehodili. Poglejte tole. Vrhunsko. Pa zelo je lepo urejeno. Wow, neki tunel. Upam, da bomo šli. Evo me, evo me. Mi se sad nalazimo u dvorani Zmajeva Patričke priča. Ime i naziv ove dvorane povede se jednu narodnom priču, ono to rekli. O tim pričama nekada su u ovoj dvorani. U Dubljeni sam uspjeli o Levu Luku. Nalazi to da čovjek ne bude pretekao je kratu. To su malo pa na pola. Ta voda se svim pričama to da koriste za žene koji nisu mogli imati djecu, pa su koristiti tu vodu, oni mogli dostano služiti. Zato što te vode nije bilo dovoljnih količinama, neko je morao čuvati i pititi da ne potroši ti ljudi tu, dakle vodu kojima ta voda ne